malungil kap singil mer kami war other belan no sumilo mes oreng setial mo mes ringi ya TMC el angin 3 o'clock ra kap singi kada live mo sube sem loringi at telgibel gura or udal al sangu mang telgibel meu da news sergi dre el kap singi hindi mo mel mol mra ye sus ra igal mral mil te mela mer lais ma betoka di lu ra belwadra el altal sunday mai gagi da yang alaisen lo sabi al malmiri il algap singi mak mong malmas kamura il altan sel gotal mi al aisa isela ambasador regidel mura belura belul other rogira United Nations al miss olay aludong olay nga dikis aludong kal ambasador belur belaw am liges speaker pala high school il al graduation year 2019 dol tirak ra ay sing tamle invite ringin lo mga adu emle inspire batokol ngal ra school yang kanga timla ka tilong adu malgor tilk mo mobla karang miu el ngara school dire kal batokal lo ko emle encourage ngal ra school ang ka dire kal babi diorar mal marala isir el celebrities el wayarwa angel Miss Universe ma dire kal ngarba bal adra batokol belura belul adar wa India ma malble inspiring a video legit makli madiri kal alan lora students ra pala high school diri kal gura graduation season mang diri kal malungil isol wasing diri kal Donald Trump mula dar sa ababier president traveluram digel congratulate ra Palawan students el tira le graduate ra marugul ngal ra school el tira le graduate ra el Mera 2019 congratulations el moraro kuyel ngal tirak tilog dara el al rakara 2019 dira kal ngaringia at tukubet sel lomreng al Saul el TMC soal mogut baklil morarterul ngal ra pala high school el mle o chapsyado o praktikum ra studio rigidra TMC ngaringia limen nga debum Miss Madison Dilungil kantay sentlela Madison Dilungil ngirmito kada malmol marami ang alais sa mga ringiya dili kalbuk isila Core State Government Animal Shelter mga ngaringiya aisel marara social media madili kalbelubela wasisel Core State Animal Shelter diakal salungila a kondisyon ringil elalta matol tirakra tigingila former veterinary Core State Animal Shelter Teresa Hatkova, madiri kal Chim Hanlil nga nga ulior el Chief Public Defender Abelur Belaw et malagol wase ang diakal salungi la kondisyon ra Core State Animal Shelter le arma waya magikaril bili sa mga raring el seals diakal inafay melel madiri kal waya kura baby ra conditions ra Core State Animal Shelter nga diakal safe el mura arm masehuk ti tarama mengal aisen no subet no mera el altan sunday tara mengal aisa kuk isel angel public information officer ra Ministry of Justice and Mr. Gayden Gintol agol tirakra aiseng momre lorior nga alda malgol wasing momre lorior el diakal Ministry ra Justice Saul kuk tisual kuk chance ra career ngi malubeng kuk wayal nga ra career move kuk soal mo tami sa baby ra yore dili kan kuk mo mrula baby ra toy mang mal merenga saule mal le tol tirakla adalang waseng mal le soal aurere le mal le enjoy lo trira over lo gela kuk tora media ra Ministry of Justice madirect la bulu belaw road tami ang aisa ako isel abulur belaw tiang adil kan lakto kada video ringi ra social media nga minister Rahel del minister Vice Roberts el lo mga atu ra Geneva Switzerland milokol wase abulur belaw umaral wase belura Taiwan mal close pa lera tora gurura belula dol tirak ra aisen kay del minister Vice Roberts lo mga adu ramadala sil World Health Assembly WHA Madirigal World Health Organization WHO may logol wasi ablura Taiwan man lang oswira blur belaura tura urul
belura Taiwan close PL ra belula del gire la torau guru la mura rogul mang dire dal gire la participation ra belura Taiwan moso isbra al serai kai kitel maklol al adra torau guru ra belula adol tirakra ay kai kitel organization sel amdir UN United Nations awayala al include ra belura Taiwan eleng tol tirak selwan China policy maluwing sel kukuldas Asia belura Taiwan apart tra klol belura Sina. Seditara meangal ice sa malamol belwasi huk isela tirakal Pacific leaders congratulate ringel waya blol besel el Madrid la Prime Minister belura Australia el Mr. Scott Morrison ya dol tirakra ice ya tigingirar Pacific leaders to ni Prime Minister Samoa pati kal Prime Minister Fiji malugol waseng gire la pelura Australian moklo participation na rin malubeng klo imal el gire la tora climate change li kay gidel pelura Pacifica mal face consequences rin mati katil pelura Pacific and dire kal pelura ta rohi makata malmol marami ang ice tabura isela Washington State traveluram rigel la gel governor ringi amla saing la amar other belaw ma dire ta other igel baby ra freely associated states traveluram rigel arwa FSM marwa belura Marshall Islands amla most of il ngara sel health insurance travelura Washington State del cover atura oral health malubeng atura dental yang adil kal malklol isura dia kadil belura merigel mar atra ay kay kitel freely associated states ulti mukrar atar belaul kira belura merigel dia malungil ay selwase la extend say kitel wayal te al mor kay kitel la adal kira belura Washington State el maldim la waya dru lira maldim la equivalent maldi waya dru lira US citizens ra uktura igay kidel health insurance ra state ra Washington State tumse palungil aisel mira adra igay kidel freely associated states to democrat adal other belaw igay kidel belura warda kada malmol mara amiangal ice ma tol tirakra ice tiam nobre amiangal ice tilog da isira president ra FSM ma belu belaw ma tirakal belura Marshall Islands emlo ora White House lo visit tra President belura Miguel tangakal Donald Trump ya tol tirakra isen belura Miguel senior official lu isra media luase ang kay del visit historical visit tirakal leaders ra Micronesian lo belura wardet mo muulol turok delegation sa tiran mira belu belaw makatala mo expect our high officials, no Democrat cabinet members, el tiramo o may selmirablo belaw in the coming months makatala mo or meng sa isira ng arbabal atra beluram rigel may visit tayo galbalwa de pelisi erseki del dalawil radalo ng lelablo belaw matirital beluram rigel kada malmol marami ang ice mura isela tora food security masel Republic of China Taiwan lo usel AP malubeng aquaculture project tira belu belaw le donate 2,000 el kalsabu lama meas el mura sel kloba na hablura ni walmat yang amo pomdoy sa role la kalle dire kal malmo el pratura food security ra belu bela kada malmul mra me al ice mang blaringia soft launch ra toda era belura ngaralo yang amo obangela tiatim lang arangira aramo toda mo kada madalio o maisel moringi turista mloringi me ang ice am lo sa lo mesa siya singer kay del luriu ra soft launch ra toda el kurang arga mal wayal kura upgrade ringi mangla kura man blamongil la accommodate turist material other belaw mang laringia soft launch ringi lo sa irar members ra board ra Palau Visitors Authority material mga taklila state tranger along ra agal olbil makaron norm no sa window witness kay kidan soft launch ra at to time hopefully ay gal rest ra state travel belaw amo in
pruba kay kidel wayar wa historical site tir ma cultural site tir mong most of el better accommodate tra di katil turist matiri kal kidar adal rebela lukso adal mo visita kay kidel basyo kada malmol mra hameral ice msil il class ra Misenti sel senior class ra Misenti High School lo sabir el rullia hura showcase ra art del tira giltmok logi wa art class el tira Misenti High School adol tira klateging la sensei el ra art del David ngiray lamsang yang balgol wasit yang atara mal mo ul enguk sabir adra balul mesa kakarusel batang la art exhibits rangal ra skula mga moklama se malungile kadam dengin rangal ra skula to tira ku mawa to ra sports ending ngaringar baby rangal ra school ku jadi to ra sports sa sabil rule ngaringar ku mal gift ra to ra arts ma to ra music mga may kaya baby ra mungil makatlong at mokla school and showcase sa kilgukto ma talent ra students sa timang kudos mura sensei David Giray Lamsang matiri kal senior class ra Misenti High School etial art exhibition tiram laringira sel Palau Civic Hall kada malmol marami ang ice etiya mo hulabong al ice lo sabi kal ulmera al tal Sunday isela senkyo il alrak ang mornia senkyo ra balura malbayo ma senkyo ra balura ay maliga kada malmol balo mesra tirigel tiramor mutel moraigal tul state travel belaw tiang atir ka roy ang moringira endra elalir moringira November di 2 days apart tel mo mereka senkura malgoyo gi upot bela senkura bluray mili kami elalmol mutra November ya me ang aisa o mese malayang tirigel ro wil mo no declare buksoril mo ngara alaigal tablol balwa ma selora la tamil mokme dam di mga igel mal trigel mal la motorok mor mutul mora obisra governor ma mor olbi rai kay gitan tul state ya gi mera me ang laiso wise na kamiwara at bilaw sel no labong al ice tiyan no mera me ang ice ya anchor Mr. Yoel Tolubyo nga lo wise ya vice president tarmut mo vice president se lo ringa alwidringi ma ti corrector sa huway sa luwas hindi ang kangarmut ng mura president si Rabalo Belaw makaga ngara isila senkura state tramal kayo may maligil ngaringil elara malmol maringil was sa katadiri kal kurati ko komisek trigel rumut ng mura ikalol sa alabuwaira almral miltemela election Rabalo Belaw year 2020 so far hindi ka vice president ng lati clear ng mura president si Rabalo Belaw ma senator Udo Sangabaw Senior niyar mutin mura Vice President o Bisra Blue Belaw ka mamamalmol mamsel nga rin nga isel ngakliya giwais kami ulo giwa mga lais mada ko man masula lul mesra mga lais lo makatiratel diak me nam lo rin nga kura klol al sanguk hindi el almong yak mo malmol mal ang kura news ay kidam la mo excel al sanguk lo rin ibak mo sabi kal malmol marami ang lais rigidra ang lais rigidra live nga ringira habik tel Friday mo sa milo meseringira live ko malmasaw let yan mo meseringira ang lais nga kakira already ngiro dansang ya ay samral ya irak indra ang lais dik hu kan ko special ti al kung tira TMC marul staffer ka megi mo congratulations sa Moraro Kultilo dal nga skura ila year 2019 ko man masulang tel mo mesengya TMC mi ang ice channel dori 8 ya isa maral nga kang ka already me igam selguk mel Sunday club tel melo lababes ko man masulang